Zdravo svima i dobrodošli nazad na moj kanal. Ovo je tema o kojoj nerado govorim i ona sa kojom se sukobljavam na ličnom nivou, ali o kojoj nezavisno od toga osjećam potrebu da govorim zbog njenog sveopšteg značaja i u cilju boljeg razumevanja našeg odnosa sa životinjama. Na početku bih se samo zahvalio Robertu Međugorcu, koji je svojim izuzetnim predavanjem na ovogodišnjem VGVG festivalu izuzetno doprineo donošenju odgovarajućih zaključka na ovu temu, tako da još jednom, Roberte, hvala. Dakle, da li bi vegani trebalo da imaju kućne ljubimce? Ova naizgled kontraverzna tema je nešto što bi svaki vegan trebalo da zapita sebe u svrhu pronalaženja odgovora na pitanje u kojoj meri zaista želimo dobro životinjama koje čuvamo kod kuće. Kao neko koji dugi niz godina ima ljubimca kod kuće, izuzetno mi je nezgodno da govorim o ovoj temi, a da pritom ne delujem protivurečno samom sebi, ali smatram da je važno da svako ko se nalazi u sličnoj poziciji mora da zapita sebe ovako nešto, čisto kako bi uočio određene logičke nedoslednosti koje ću navesti u nastavku videa. Možda će vam delovati besmisleno da razmišljate ovako nečemu i jednostavno bespotrebno, zbog toga što je ljubav prema životinjama primarna okosnica veganstva i uostalom glavni motiv većine vegana koje ja poznajem da prestanu sa zloupotrebom životinja u bilo kom obliku, ali vas upravo zato molim da zajedno sa mnom ispratite ono što želim da vam kažem kako biste bolje razumeli zašto mislim da vegani ne bi trebalo da imaju ljubimce. Kako biste bolje razumeli ovo što sam malo čas naveo, hteo bih da najpre razjasnim određene pojmove koje ću koristiti u nastavku. Kod ovakve teme važno je da razlikujemo dva pojma. Prvi pojam je dobrobit životinja ili zaštita životinja, animal welfare, kako je još poznato. Drugi pojam je oslobođenje životinja ili animal liberation. Na prvi pogled može delovati kao da su ova dva pojma po značenju i po upotrebi donekle slična, međutim to uistinu nije slučaj. Dobrobit životinja, neki bi to još nazvali i zaštita životinja, se odnosi na onaj vid pomoći životinjama koji bi im omogućio odgovarajuće uslove za život. Međutim, ovdje bih se zaustavio na trenutak i skrenuo pažnju na sljedeće. Zaštita životinja i prava životinja nisu uvek nužno isti pojmovi. Tako recimo, dobrobit životinja koje se uzgajaju na farmi mesa, mleka i jaja obuhvata način ophođenja prema tim životinjama koji bi im omogućio što humanije uslove za život do trenutka odvođenja na klanje. Nadam se da je sad jasnije u čemu je problem. Problem sa ovakvim pristupom je što se po takvim okolnostima ne vodi zaista računa o pravima životinja, već o načinu ophođenja prema tim životinjama, čije uslove određujemo mi. Međutim, kada kažem prava životinja, na šta se to tačno odnosi? Na šta to životinje imaju pravo, a da im mi ljudi to uskraćujemo? Ovako, zapitajmo sebe sljedeće. Šta je to na što svako živo biće ima urođeno pravo? Osnovno pravo svakog živog bića, ono pravo koje svako od nas dobija po rođenju, je pravo na slobodu i pravo na život. Pravo da nesmetano živimo u skladu sa svojim instinktima i svojom slobodnom voljom. Međutim, moram da naglasim da se ovaj princip u određenim aspektima razlikuje kod životinja i kod ljudi. Zašto? Kao vrsta koja se odlikuje po sposobnosti logičkog rasuđivanja i empatiji, u stanju smo da razlučimo domen slobodnog ponašanja od ugrožavanja drugog živog bića. Zbog toga, kod ljudi ili ljudskih životinja, važi pravilo razum iznad instinkta. Znajući to, važno je da tačnije odredimo način na koji posmatramo kućne ljubimce. U kontekstu prethodno navedenih prava, sve životinje, uključujući i ljubimce koje čuvamo kod kuće, imaju pravo na slobodu, a samim tim imaju i pravo na to da ne budu tretirane kao svojina. Posebno ću se zadržati na ovom pojmu. Svojina je nešto nad čime njen vlasnik ili posjednik ima prava da raspolaže po sopstvenom nahođenju. Svojina nema prava na izbor, nema prava na slobodu i kao takvoj moguće je i odrediti vrednost. Ovakav odnos vlasnik-svojina je nešto što je jednom davno bilo prisutno kod porobljavanja crnaca i kod odnosa robovlasnika i robova, i to je nešto što se i dan danas zadržalo u formi odnosa između ljudi i životinja. U ovom slučaju kućnih ljubimaca.
Primjeri ovakvog odnosa su kastracija ili odsecanje drugih delova tela životinja, kao što su uši, rep ili nokti. Zatim imamo zabranjeno kretanje ili ograničeno kretanje. Pa ćemo tako često vidjeti ljubimce koji se šetaju na povodcu ili koji su zarobljeni jednostavno u dvorištu, vezani lancem ili kako već. I na kraju, jedan od najuočljivijih vidova ovakvog odnosa je prodaja. Prodaja kućnih ljubimaca. Problem kod ovakvog pristupa je ideja koja se nalazi u podnožju toga, a to je da je životinjama, u ovom slučaju kućnim ljubimcima, moguće odrediti vrednost na osnovu određenih karakteristika koje posjeduju. To u osnovi znači da je njihove životinje moguće odrediti i kao bezvredne ukoliko vam to odgovara. Ona čuvena zamisao moć naspram ispravnog, ili might makes right, je glavni uzrok onoga kako vidimo životinje danas i načina na koji se ophodimo prema njima. Vidite, taj isti princip je onaj koji se koristi kod uzgoja životinja zarad naše koristi i onaj princip koji se kosi sa svime za što se veganstvo zalaže. Ukoliko se složimo sa postulatom da životinje nisu stvari, već su živa bića sa slobodnom voljom, onda one tada nipošto ne mogu biti svojina. To znači da životinje nipošto ne mogu imati vlasnika i da njihovi vlasnici nemaju prava nad njima, što nas zapravo i dovodi do drugog pojma koji sam naveo na početku, a to je oslobođenje životinja. Po mom mišljenju, težnja svakog vegana u nekoj podmakloj fazi svog razvoja bi trebalo da bude potpuno oslobođenje životinja. Ukoliko usvojimo predlog da su životinje živa bića sa slobodnom voljom, tada postaje jasno da mi kao ljudi, ili u ovom slučaju njihovi vlasnici ili posrednici, imamo obavezu da im omogućimo slobodan i nezavistan život. Baš kao što je neophodno da prestanemo sa konzumacijom životinjskih proizvoda, kako se te iste životinje ne bi dalje razmnožavale veštačkim putem, podjednako je važno da prekinemo i vezu ljubimac-vlasnik u svrhu njihovog potpunog oslobođenja od ljudi. Sad, neko će verovatno postaviti pitanje, da, ali šta ćemo sa tolikim psima lutalicama? Zar bi trebalo da se pravimo slepi na to i da se pretvaramo da nemamo veze sa tim? Pre nego što nastavimo, postavite sebi sledeće pitanje. Otkud uopšte toliko pasa na prvom mestu? Šta je uopšte dovelo do toga da ti kućni ljubimci postanu toliko zavisni od ljudi u tolikoj meri da im je ugrožen opstanak? Ta zavisnost je nepremostivi problem koji je jednostavno nastao kao posljedica ljudske gramzivosti i nepromišljenosti, ali kako bismo se oslobodili te zavisnosti, odnosno oslobodili životinje te zavisnosti, potrebno je da pribegnemo odgovarajućim metodama koje nekima, slažem se, mogu delovati prilično radikalne. Naravno, to nipošto ne znači da ne trebamo pomoći životinjama koje se nalaze na ulici i da im pružimo odgovarajuću negu ukoliko im je neophodna. Međutim, potrebno je razlikovati potrebu da pomognemo životinjama od potrebe da ih prisvojimo bez pogovora. Probajte to da zamislite ovako. Ako na ulici nađemo izgladenog psa i imamo potrebu da mu pomognemo zato što mislimo da to što se dešava nije u redu, to je savršeno u redu i moj savjet je da pristupite po svom nahođenju. Možemo ga odvesti kući, dati mu hranu i pružiti topli dom. To je savršeno u redu. Međutim, ukoliko primetimo da nakon toga taj isti pas ili mačka želi da ode od nas i potrebna mu je sloboda, naša je obaveza da im omogućimo taj izbor. Ukoliko pak odluči da ostane pored nas i bude naš saputnik, neka to bude isključivo svojim izborom. Bez zaključavanja, bez zatvaranja i prisvajanja. Baš kao što ne bismo drugu životinju, odnosno baš kao što ne bismo drugog čoveka primorali da bude uz nas, neophodno je da na životinje posmatramo kao na naše neljudske saputnike koje također imaju izbor. To je, po mom mišljenju, jedino ispravno rešenje na problem uzajamnog saputništva između čoveka i životinje i nešto što bi trebalo svako ko je vegan iz etičkih razloga da uzme u obzir i ka čemu treba da teži u cilju oslobođenja životinja. Bilo da je tome razlog ljubav prema životinjama ili jednostavno zato što smatramo da je tako ispravno. Eto, to je sve što sam otprilike imao da kažem na ovu temu. Svakako bih voleo da čujem mišljenja svih vas, zato što je ova tema prilično kontraverzna i mogu da razumem da će reakcije biti malo prenagljene, ali to je potpuno očekivano. Tako da,
Ukoliko želite da kažete bilo šta, molim vas ostavite komentar u podnožju videa. Pretplatite se na moj kanal ako želite da vidite još sličnog sadržaja i ne zaboravite, mir počinje na tanjiru.